Zdravo svima, danas ćemo raditi petlje i iteraciju. Iteracija znači ponavljanje. Tako da, prvo ćemo otvoriti novi fajl koji ćemo nazvati ćemo ga while petlja, pošto while je osnovna vrsta petlje. Samo vidim dokle smo stigli, ok. To će biti while petlja. Prvo da vam kažem nešto o petljama. Petlje koristimo stalno kada nešto trebamo ponoviti više puta. I tu dolazi do glavne prednosti programiranja računara naspram ljudskog rada. Ako trebamo nešto da ponovimo 10 puta, ili 100 puta, ili 10.000 puta, ili milione i milione puta, to je pravi posao za naš računar, a to je pakleni posao za čoveka. To je što se kaže Sizifov posao. Za čoveka da mora stalno da kotrlja nešto uzbrdo, pa mu pada, pa opet uzbrdo pa mu pada, ali računari naprosto to obožavaju, oni su za to stvoreni, za takve vrste poslova. Ajde, počet ćemo odmah na primjeru neke najosnovnije petlje koje se zove while petlja. Dakle, ovako, kucam u while i sad meni moj editor nudi automatsko dovršavanje i da vidimo što mi on kaže. Znači, while true, ovdje u sredini ide neka logička vrednost, znači neki uslov koji može biti istinit ili ne, ili lažan, odnosno može biti ispunjen ili ne ispunjen ovaj uslov. Znači da kažemo, na primjer, dok je nešto, ovo while true nam ne treba, nego moramo postaviti neki pravi uslov. Na primjer, ovdje ćemo gore proglasiti brojač, da počinje od 0, a uslov će nam biti sve dok je naš brojač manji od 5. Dok je naš brojač manji od 5, mi želimo da se nešto uradi. Na primjer, da u konzoli vidimo trenutno stanje brojača, da logujemo brojač. Okay. I ovdje vidimo jednu logičku grešku. Naime, naš brojač je trenutno 0. On je ovdje manji od 5. Ovo će se logovati u konzolu. Ova vrednost, tekuća vrednost brojača, ali nakon toga će ponovo ući ovdje, pošto je ova petlja, ona se vrti, to je neka vrsta vrtloga ili vrteške, kako god želite, ta petlja, ona ide u krug, i ovaj brojač će ponovo biti manji od 5, on će ponovo to javiti, on će ponovo biti manji od 5 i ponovo će javiti, znači upali smo neku vrstu beskonačne petlje. Kao u onom crtaču kad se izgubi u nekoj onoj beskonačnoj saobraćajnoj petlji i nikad ne mogu da izađu iz nje. Tako i naš program će se ovdje izgubiti i vrteće se do kraja svemira ili bar dok ne pukne program. Dakle, ono što nam nedostaje to je neki način izlaska iz petlje, a iz petlje se izlazi tako što ovaj ovdje uslov postane lažan. Znači, brojač mora biti veći ili jednak petici da bi naša petlja bila obustavljena. Za to postoji standardni način, ovako se doda brojač plus plus, to znači da se vrednost brojača povećava za 1 u svakom krugu. Dakle, on će napraviti jedan krug, počet će od 0, napravit će jedan krug, ovdje će postati 1, pa će u sljedećem krugu biti 2, po sljedećem krugu 3, i tako sve dok ne bude ovaj uslov ne bude prestao da prolazi, znači dok brojač ne postane veći ili jednak petici. Dok je manji od petice, on će da radi. Dobro, sada da isprobamo naš fajl. Otvorit ću ga u komandnoj liniji i pokrenuti. Sad neki su mi se ljudi žalili da su slova premala, ali ja opet ne vidim jednostavan način da povećam slova ovdje u konzoli. Dobro, kakva su?
Ajde da pokrenemo program, znači sa Node-om. Pokrećemo ovu petlju i da vidimo šta nam ispada. U našem standardnom izlazu, na ovoj crnoj pozadini, dobijamo odštampane vrednosti 0, 1, 2, 3, 4. To su trenutne vrednosti brojača koje nam on štampa pri svakom krugu, to je pri svakom prolasku ove petlje. I ovdje vidimo dokle je stiglo. Dobro, to je najjednostavniji primjer while petlje. Još uvijek nećemo raditi neke primjere iz stvarnog sveta, jer prvo da naučimo dva osnovna oblika petlji. Pokazao sam vam while, sad ću vam pokazati for, pa ćemo onda vidjeti koja je razlika i koje su prednosti jedne i druge. Ok, ovo će biti sljedeća lekcija, bit će for petlja. Sad u for petlji, za razliku od while petlje, sve se odigrava ovdje unutar ove prve zagrade. Tu se i proglašava brojač, dodeljuje mu se vrijednost, tu se i navodi uslov, znači da je brojač manji od 5 i tu se odmah daje i način izlaska iz petlje, to je povećavanjem ili smanjenjem brojača ili na neki drugi način, ali ovo je standardna forma. I uradit ćemo isto što smo i malo pre. Štampat ćemo vrijednost brojača u svakom krugu, trenutnu vrijednost brojača. Ajde da vidimo kako to radi. Node pokrećemo, file koji mi se zove for petlje. Idemo. I naš file daje potpuno isti rezultat kao prethodni. Znači imamo dve petlje, while petlju i for petlju koje su manje više paralelne. Rade potpuno istu stvar. Samo što imaju malo drugačiju strukturu ili sintaksu. Kao što vidite, u ovoj for petlji sve tri stvari morate završiti ovdje, inače vam petlja neće raditi. A u while petlji vi ovdje proglašavate brojač, ovdje samo dajete uslov, a ovdje povećate brojač. Znači vi možete i ovo uraditi, izbrisati ovo što vam povećava brojač, ovu liniju, i nakon toga, ja to neću sad uraditi, mi ne pukne komp, ali ako nakon toga pokrenete ovaj file, to će biti beskonačna petlja. Naš računar će provrtati vjerojatno nekoliko stotina hiljada ili nekoliko miliona puta, dok na kraju program ne pukne zbog preopterećenja procesora. Ili ako pokrećete u browseru, možda pukne, zaledi se browser i pukne ili tako nešto. Neće se ništa strašno desiti, slobodno možete isprobati ovo, ja sam to naravno 100 puta isprobao, što slučajno, što namjerno, što kad mi se slučajno desi u programu. Ali u svakom slučaju neću sad izvršavam jer me mrzi da restartujem računar. Ali ako vas baš zanima, pokušajte bez ovoga dela gdje se povećava ovaj brojač da izvršite i da vidite šta će desiti. To je glavna razlika između ove dve petlje, zato što u jednoj vam je ostavljeno na vama, znači da se setite da povećate brojač, a druga jednostavno to nije prepustila našem sećanju, nego je ugrađeno u strukturu same petlje. Dakle, kod for petlje u samu strukturu ugrađeno da morate i proglasiti brojač i dati uslov i povećati brojač, a ovdje van petlje dajete početno stanje, a ovdje vam ostaje dobrovoljno da vi sami se setite da povećate brojač. Jedino što je neophodno u while petlji to je navesti ovaj uslov, što ostavlja mogućnost za beskonačno vrtenje. I što je često slučaj kod while petlje da se desi beskonačna petlja, da uđemo u beskonačnu petlju. Kod for petlje daleko ređe se dešava da se napravi beskonačna for petlja. Tako da znate, i za početnika i za kasnije programiranje uvek koristite for petlju, ona je bezbednija. Ponekad ćete doći u situaciju da morate koristiti while petlju, ali to su specifični slučajevi i onda samo pazite da ste ispunili sve ove tri stvari koje inače morate ispuniti u for petlji.
da morate proglasiti početno stanje, morate navesti koji je uslov i morate naći neki način da taj uslov jednom postane lažan, to je povećavanjem brojača ili kako god. Dobro, ovo je osnovna struktura petlje, a sada ćemo naći neki praktični primjer iz života. Otvorit ću novi fajl i nazvat ćemo ga, samo da vidim, nastavimo oko 65 pa nadalje, znači 66, zvaće se petlja i niz. Evo ovako. Klasičan primjer upotrebe petlje radi sa nizovima. Recimo da imamo neki spisak naših korisnika ili ako radimo na primjer u školstvu imamo neki spisak odeljenske zajednice i mi sad tražimo nekog učenika kako bismo izlistali njegove ocjene. Ali da se držimo frontenda, na webu se uglavnom traži neki korisnik i onda da vidimo da li taj korisnik ima neka prava, da li je učlanjen, da li je ostavio neke komentare, da li je, ne znam, platio članarinu na sajtu ili šta već. Dakle, sve počinje spiskom korisnika. Ovdje ćemo na brzaka izlupati neka imena. Ovako, svi su ovdje, narodi i narodnosti, u istom odeljenju. Ajde, bude jedan Jura, što da ne. Svi smo tu kao nekada i sada, mislim, ovo je kako zove sajt za sve naše ljude i tu mogu svi da se učlane. I sad mi tražimo nekog specifičnog. Recimo da je ovaj niz mnogo duži nego što jeste. Da on nema 10 članova, nego da ima na 100.000 članova, da mu se ne vidi kraj. I da mi sada jednim prolaskom kroz petlju želimo saznati ima li korisnika po imenu Mirko. Ili nekog drugog imena. Ajde, bolje da izaberemo prvo nekog ko ima, pa ćemo posle nekog kog nema. Dakle, da imamo imali korisnika po imenu Marija, na primjer. Ajde. Zaboravili smo jednu veoma bitnu stvar, samo smo napravili ovaj niz, ali nismo ga dodelili nekom imenu, nismo mu dali naziv, znači ovdje ćemo napraviti neku konstantu koju i dodeliti joj da ona nosi naš niz. Znači, nazvat ćemo, konstanta će zvati korisnici. Ok. I sada ćemo iskoristiti for petlju. Ovdje umjesto ere ćemo zamijeniti korisnici, objasnit ću vam sad šta radim. Ovdje umjesto var ćemo staviti let. I sad kao što vidite, imamo klasičnu strukturu for petlje. Ovdje proglašavamo prvo stanje da je naš brojač jednako 0. Kao što vidite, ovdje se umjesto reći brojač koristi slovo i. Koliko mogu da pretpostavim, i vjerojatno je skraćenica od iteracija ili iterator. Znači i je vjerojatno iterator. To je znači manje više sinonim za brojač. I uglavnom petljama, kad vidite i, to je brojač. Znači naš brojač ovdje ima početno stanje 0. On će ići sve dok je manji od dužine niza. Znači korisnici length, znači dužina niza. Dužina niza je određena brojem ovih imena koji se nalaze u nizu. Znači krećemo od 0, sve dok ne dostignemo dužinu niza, povećavamo brojač. Ovdje je brojač plus plus. I šta ćemo uraditi? Trenutno ćemo samo, pošto počinjemo od najjednostavnijeg programa, trenutno ćemo samo logovati ime svakog korisnika. Da vidimo. Znači ovako node, to je 66.
Idemo. Znači vidjeli smo, izvršili smo ovaj file i ovdje u našem izlazu na komandnoj liniji vidimo imena Milan, Mladen, Ivana, Tete, Mrte i sva ostala. Pošto su mi se neki ljudi stvarno žalili da su mi ovo slova presitna, a ja ne znam način da povećam ovu crnu komandnu liniju, preći ću na izvršavanje JavaScripta u pregledaču, zato što tamo mislim da lakše mogu da povećam slova. Nećemo svaki put objašnjavati kako se uključuje file, ko je to propustio, nek pogleda jednu od prvih lekcija. Dobro. Da vidimo da li je sve dobro povezano. Otvorit ćemo naš HTML file. Otvorit ćemo konzolu pregledača i dole, kao što očekujemo, vidimo niz imena ispisanih. Vidite, ovdje imam lak način da povećam ovaj ekran, da povećam slovo i ovdje sad je već dosta čitljivije, ok. I ono što naš program radi, i ovdje ćemo malo povećati slova, nek se sve to vidi, nek sve bude jasno vidljivo. Ono što naš program radi, to je da uđe u petlju, ide dok ne dostigne do kraja naše liste korisnika i štampa ime svakog korisnika. Za sad ne radi ništa posebno, ali ako ništa drugo daje nam bar da vidimo koji su sve korisnici našeg sajta. Prava moć petlji postiže se njihovim kombinovanjem sa uslovima. Tek kada kombinujemo petlje i uslove, onda dolazimo do pravog programiranja kada kombinujemo logiku sa masovnim brojem obrtaja. Znači kada imamo veliki broj iteracija i kada to kombinujemo sa nekom logikom, onda dobijemo stvarno pravu moć, to je onda već ozbiljno programiranje tu nastaje. Tu već počinju one stvari koje ljudi više sami ne mogu da obave bez računara. Dakle, imamo spisak od nekoliko miliona korisnika, želimo da nađemo jedno određeno ime. Čoveku bi za to bile potrebne godine. Ako bi imao neku listu koja nije poređena po azbučnom redu, nego nasumično, i ako bi njoj bilo milion imena, bilo bi potrebno veoma mnogo vremena jednom čoveku da pronađe ime koje traži, a računaru su potrebni delići sekunde, znači potrebni su mu milisekunde da to uradi. I sada ćemo vidjeti, znači umjesto što štampamo ime svakog korisnika, mi ćemo postaviti uslov. Ovako ćemo početi sa if, onda ćemo unutar zagrade staviti ovo korisnici, pa brojač, to znači trenutni korisnik. Znači ovo je korisnici 0, 1, 2, 3, znači ovo daje indeks svaki put koji je indeks niza u pitanju. Znači korisnik 0 je Milan, 1 je Mladen, 2 Ivana i tako dalje. Znači mi tražimo da li u nizu postoji korisnik koji se zove, a neka bude Ivana. Znači ako postoji korisnik Ivana, log, javit ćemo korisnik je pronađen. Znači korisnik, ovdje ćemo staviti korisnik Ivana je pronađen. Da vidimo sada. Da osvežimo ponovno našu stranicu i da vidimo da li u nizu. Ok. Znači nalazi se korisnik Ivana je pronađen. Znači recimo da niz ima milione članova, računar je to veoma brzo rešio i našao je da u našoj bazi imamo ovog korisnika. Ajde sad da tražimo Anu. Korisnik jednako je Ana. Da li u našem ogromnom višemilijonskom nizu postoji korisnik po imenu Ana, to je korisnica, ali ajde sada da ne detaljišemo, da ne ulazimo u nove jezičke zavrzlame, za sada su nam svi korisnici i naš program nam ne daje nikakav izlaz. Kao što vidimo, ako postoji Ana u našoj bazi korisnika,
on će nam to javiti ako ne postoji nikom ništa. Možda je ovdje pravo vreme za stavimo else, što smo već učili. I da kažemo nema takvog korisnika, nema takvog korisnika. Ok, opet da izvršimo program. I on je pretresao naš ogroman niz korisnika na sajtu i rekao nam je nema takvog korisnika, džabe tražimo. Sad, šta sam htio da vam kažem? Ajde da tražimo, na primjer, ovog puta da li postoji Mladen. Šta se pobogu dešava? Nema da korisnik pronađe, nema da korisnik. Kako, jel nema ili ima, šta se dešava? Znači ako... vidite sada kakav problem. On za svaki krug primjenjuje if else, znači u nultom prosku vidi nije Mladen, kaže nema korisnika. U ovom sljedećem prosku kaže jeste Mladen, korisnik je pronađen i nakon toga za svaki sljedeći prolazak kaže nema ta korisnika, nema ta korisnika, nema ta korisnika. Znači, ovdje se naša logika usložnjava, ali ajde za sada da ne tupimo s ovim if else-om, prvo da naučimo da se nosimo samo sa pronalaženjem korisnika. Znači, ovo nam ne treba za sad ovaj else, tražimo samo da li korisnik postoji. Korisnik je pronađen.